everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi sigi wari sidi aina saguchara roige aigi natonse yam chawna nungsit saba tawdana loinu pokthokdana leire adubu ai wari di listening mandana wari se lijarabani wari asi mayamna hena khangnaba Lionel Messi gi wari ni ai se anamba moi ki sana biography se moi hingi phokde ai se kya ligandabani adubu aigi chanupa gi request amasung aigi pamjarubagi wari se aina Messi se pamjarubagi wari se pujarapani ma ki wari se engon yam inspiring oi ki bayamna wana hobraga ma ki example se resilience haiba se mangonda leirbo oi kom he is a god of football ka haiba se I se chumik o hina khanbado adi ai kanogi Messi gi wari se haujarage Lionel Andreas Messi se June gi date 24 1987 da Rosario haina Santa Fe gi province Argentina da poe magi mapa Jorge Messi se moi gi steel da kano to gi press so gi go press steel manufacturer amada thabak tawe to ga mama Celia sina magnet ki manufacturing workshop ta yawe Messi gi machmana umari ne mai mathakta mayamba ani lei mana ahum subne aduga mai makhada machanupi amaga lei moi se paisa kaisu paibrate ko kaimbu lai jade adubu moi gi mayumda no harauba nungaiba happiness and warmth to adudi watana lei Messi jana hek chakpa hairakpadagi mase ball je koi dan dan ba moi gi dadai lu su ball yam chana ba kale mai mayamba ni du su ball le adum chane aduga mai gi mapa si su moi apik pa nga nga dai gi dum coaching ga to bi ba adugum oi Messi na horak pa je koi gi football yam na pamba moi gi tight knitted family dagi hore mama gi side siga moi gi mama gi family su mapa gi family moi sing se yam nung si jana na tona tinaraga every function every celebration oijno adum moi pulap tawba dagi di football gi matamda pulap hamaga yengba khotpa amna pamba yam football dem ngauba imong oi bai dai mama gi side su mapa gi side su Messi ji ju adum ma dai moi football pama abanina ma jo adum kano je football je adum ngang wari ngai dagi pame ma jinda mai gi mayamba singjiga mai gi mayamba se Rodrigo Messi ko ba mane Matthias Messi ko ba ma lai ma asi ka som sane aduga mai gi mama gi side ki cousins tagi Maximiliano habamne Emmanuel Bainucci haba ma moi se siga so sanare adu moi mai gi asigi cousin ani si su professional football player oi ki hai Mapana nunga hai Messi sina ngang wering matamda ball je thauri mana mai gi macha ji makhong da ki ba chap mani Messi na chatli khudingi ball zu adum chatpa ki type ta Messi na puningba mai gai da puraga he chatli ka hai ade mana chahi mari surak pasida mana club macha me yawe grandoli ko ba ma sida mai gi mapa Jorge sina coach oi ade gi mana Messi na chahi tare surak padadi mai gi khara chawba mai club amada yawe Newell's Old Boy Club hana Messi je sida gi dum ma je phau gi baduna man ha bedu sigi club se lifelong supporter oi hai ma je Newell gi sida Newell gi Old Boys gi club se Messi na chahi taru Newell's Old Boy gi da mana sana basida goal changa mana score tawe aduduga ma se moi gi 1987 haidare na adugi the machines haina maming jo thole hai sigi machines hai angang 1987 da pokpa haidare Messi gi lenga gi angang sing loina makta Kwaidagi haiba angang mayam se moi ja khangalaga team ma seme ba asi se moina machine of 87 kawe ada Messi na top ta chele Messi na ball sana loiraga magi yamna nungai ba se mayam na loire ka haraga crowd sing ja phamal lai ba se mana ball tawraga ball gi trick ka tawba khotpa adagi di mayam da ma adum half time daga entertain tawdo adu mana tawe aduga Messi gi magi kano haraga di mar pamjaba haiga magi idol hargadi Brazilian gi striker Ronaldo neba mana Ronaldo gi goal khuchan khotpas mana yam pamjaba oigi aduduga Messi sina sumai sigi Newell's ki ta sanaba hawrapadagi di 100 matches in a row Newell's ki team jana adum ka ba Messi ki team jana adum row in a row finals e mana chamarakai Magi team gida sana basida mana ko ai pi man ipik pi adodana mayam sina ma je maming ma thon bi ba moi gi maronda lapulga ana thole lapulga haidi tumit ka habdo ado maina ado bu once Messi na field la changraga sana ba hawraga di mangon de gi hena chawba mangon de hena kanba mangon de hena wangba moi sing sina ma se tanaba ngamde
ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯌꯥꯡꯈꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯜꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯁꯦ ꯑꯁꯥꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃꯗꯤ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯖꯥꯔꯤꯌꯣꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗꯩꯁꯨ ꯄꯤꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯀꯔ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯛꯄꯅꯦꯕ ꯄꯤꯛꯄꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯃꯦꯁꯤꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 9 ꯑꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯗꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤꯁꯤꯗ ꯏꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛꯄꯒꯤ ꯂꯛꯅꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯒ ꯃꯄꯥꯒꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯜꯂꯨꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯃꯥꯒ ꯃꯄꯥꯒꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯦꯕꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯩ ꯈꯔ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯨꯡꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯀꯩ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯅꯣꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯕꯠ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤቭ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯔꯍꯦꯒ ꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯒꯁꯦ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯈꯣꯠꯈꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏ ꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ इंटरनेशनल फुटबॉल गिमदा चंगा सानबा खोटबा स्टेट की सानबा और नेशन कनोगी नेशन दुगी सानबददी मा कमाई तौनी खोनी याररोय खोलोरोय अदुगा मागी टैलेंट सिदी मपा ममा कसरदी याम थाजबा अदुगा मागी ममागी साइड की मबोक्से सिनसु amna thajaraga moina ngamba kai kai no puthokna khotna moina ngamna ba tawraga mai hidak se kapasien haire hidak sina monyo kaya pige habada 1000 pesos piye matam da 1990s ki matam da 100 pesos se khoigi rupees on thoga di 6000 noi dune ba 6000 rupees ki hidak se adum kapa haise am kana ina kara khon ba imung sanate adagi di moi imung maya moi family ani ji punjanaraga angam ngam puthokna re tawraga mapagi insurance magi mana factory da thabak tawdo adugi insurance tawraga पैसा जो कवर तौरगा मागी ट्रीटमेंट से कनोगी ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट से तौबा हौरे मेसी से चही 13 सुदंगारिबा नुपा मचा सिना अहिंग खुदिंगी नुंगदांग खुदिंगी मागी कादा फम्मगा मखुत्ता इंजेक्शन अमा पायरगा मागी मफाइगन सिदा अदुम कापतोय चही अनि मा असिगी नो इगे एवरी सिंगल नाइट मा असिगी हिदाक से कापे कापगा चही अनि गी मतुंगदा मागी साइगी इंश्योरेंस की कंपनी सिना पेमेंट जे स्टॉप तौरबा तौदेगी कईगिनो खोटपिनो वने मोय पेमेंट दो साइगी नुतिगी सुमहिदा कापक तोइमिना पेमेंट दो कमाइना तौदोइनो मोइना इंश्योरेंस कवर तौददी हैना तौबसिदा इंश्योरेंस की मीसिंगसिना सिगी कवर सिदी माई इंश्योरेंस दी चही अनि खक्की कवर तौबने अदुदना सिदा अमु हन चही अनि सुरमनि मखा तांगा मरोइना हाइरे अदि मोय मेसिगी पेरेंट्स मोय अनि कोनो से मामा मपा से nga कनु मथा सारेने कमाइ तौनी था खुदिंगी मोइना हैना 1000 pesos se ha nadi kanuna pirambani moigi company duna hojiti karai degi masa moigi mari su leiri imung manung hotnabagi ma adu mayam degi di Messi gi chabagi thappa magi hida ki kai kai moi matha sare adegi mama sina ha na magi job ama tawrambado adu gi taw tawna second job mi gi mayum naga helper oinaga sengba khotpa chatpa khotpa tawdana ngamba makhai haidi warasu wana mama su mapa su dumaina tawdana moigi mabok ani moigi mabok mapugi side degi su mateng tawraga moi jam wana honare namaktrai ko hona base moigi hana leramba paisa nungsa su loisele adagi di moina moigi new wales ki sida chatlaga haire sumaina kano se maigi treatment se tawdraga di ma atopa makha dana sana ba yara roi khola roi paisa su leitre haina new wales ta mateng khara pangbiwa na moi se chatle ada new wales ke old boy ki moi ki clubs na hoi moi ki paisa khara contribute tawge khotge na hairaga moi se harau re aduga contribute tawni haiba paisa do sunglag lak tre ni lak traga moi na hang chatlu bada pakhum su pi pirak traga moi na hai se
board na moigi club ki director sing board sing dana adumaina mi ama satra kadi hadi moi player amada paisa thadaraga tawbado aduga sigi treatment sina phani pharoi ju khangde hanuduna moigi director sing ni yadre na hai यादेन हारपदगिदी मोइना आरे सीडी मागी ट्रीटमेंट से तौदे यादे पैसा जो लैसलक्ट्रे अखोइना ngambase aduna magi talent se pamba atopa phawba club mayam la agadi moida chatke hana dumaina mapa se yengba hore parents singina mapam khudingi chatle manam club khudingi chatle he have tried everything adubu kanambongna Messi je sign tawraga magi treatment se bear tawni habase kanambongni yadeba Messi gi treatment se moinga moi hana adagidi river plate haina yamna chawba club ama Argentina da lay sisna Messi je scout tawbada moi adugi play da Messi sna goal mari chali adagidi ngasagi kano se thina ngasagi river plate se thina impress oire aduga moina khudak da Messi je sign tawragi kholage aduga magi treatment ji ju tawragi kholage haina hai adapagidi harau harau da moi je new year moi je kano hari player gi card to release sauna ba haina moi gi contract to aduga moi Messi gi sina changaga newell sa hairu basida newell sina refuse tawraba moina Messi je moi contract to loidri contract loidri bauti adumaina kano to haidi player gi card to release tawroina hairaga mari marang khara tawnare moi se Messi gi player card se release tawba ngai ngai sida Messi gi mai gi mari mata ama le Spain da mana by hook or crook di kano matukanoga Barcelona ga trial ama hadi Messi gi trial amta tawbiyo kholo haibagi arrange tawba ngame Messi na sigi Barcelona gi trial chatpase haijinaraga chatpane hai Noel na release taw yadramni na moida asumaina kano se Messi je lok lai hok tawre khole ma hapta mari mu sana nga moroi kholaroi noi bhaina mai gi ana bagi pisa ju pidramni na game la roi kholaroi en tawraga tuta kanogi 2000 gi September sida chatle Barcelona da aduga Barcelona gi ngatang khi moi gi kano se trial se di minute khara khatang khapta oina loisan gareba Barcelona gi director ama ko Carles Rosa ko ba sisna yeng mada sigi nupa ngang manupa macha apik pase masimana ball pura sat pase mamonda yamna numnungai bido ball sina mai gi matungda koitan tana bagi type da man ball se mai gi khuding da pura sat paneba adagidi mas game je loiba kai ba haida bida magi assistant da sign him up haina hairami hambada moigi Barcelona gi director singda Messi je sign up tawraga magi treatment gi du gi esmaina kanona Carlos Rasak na sign tawro hai khola pasida moi je yaram deb hambada hesitate tawrame kaigino da adugi matamda European gi clubs da esmaina foreign player lakpase la azu ma dawna Messi dawna yamna angang oibadi laktriba adudana moina haise sigi angang sena ma ipik aduga masaji ison sole sigli khai yam china sikli oi masakto adudana moisina sign up tawni tawroi haina mari tawna gara leide adagi hapta hele ne family se hotel da ngai ba moi Spain gi hotel da ngai ba sida ngamaktre mapa se ju saungninge ngasai gi director gi decision ji ju ama mu hai tawlare adagi di Horizna mapazna Horizna sauraga mana ultimatum ma pile mana smaina unarasi aduduga nang hairo o noi asi noina sign noi isa ga sign tawdori bra tawdori ai smaina mai gi player card su release tawdore ai pugrage noi khotpa sign da sum taw leire na haibadagi December gi date 14 2000 sida moi unare ngasai gi kano je ga Carlos Rasak ka kano ga se Jorge ga se adugi numito da mana hai huzik ultimatum pio na harapasida por kano sina ngasai gi color sina mai gi manakta pen and paper amata leite haina napkin amada sign tawraga mai maming mai number haina tawraga iramme adugi paper da naman haise paper aseng mai gi contract sign aseng bala ni huzik gi di asisna sida pairaga oina khangbiyo aina soidana Messi je kano tawgani sign tawgani na hai mayam na hai football ki history da tuk yamna khoi gi hai football ki history da yamna memorable oiba contract sign natragana historic oiba contract sign je in a tissue paper da sign tawna khi kaina dumaina mayamna su hai Messi gi family se Spain da 2001 gi February da honge adoga moi se apartment ama club tu gi stadium manakta lai moi camp noa ko ba mafam da Saigi gi family do yengo moi gi mayum makai kari krap loina thadu amaga they cross across the ocean
moigi machanupa gi talent thajabagi maktada samudra kaya lalaga moisi lae Spain da laire Spain si da moi kanambo yamna khangna banate moigi country su nate aduga moina adumaina macha gi da makada lakpado Messi na mapunsi supagi kauzadeba by nature Messi se yamna reserve oi aduga yamna su ikai thigalle adana magi hamba Spain da magi hamba chahi se mase maya marakta fit tongnaba adagi di moi se befriend tongnaba honabada tinana bu honabada yam wai haitare magi teammates ga sahi ama adumaina site sum lebedagi di 2002 ge February sida mase Barcelona gi Youth Academy gi Royal Spanish Football Federation da mase enroll tawba phange sidagi di mase competition mayam sanaba hore ma regularly ma gi teammates singa toina sanaba hore padai di mase quickly ma manaba tinaraga ma gi teammates singa best friends ga oinare dai ma gi growth hormone gi therapy se mana chahi tara mari surapada loire ma ji huji wangkhale loire sima tung dagi di Messi se moi gi amna Barcelona gi youth ki team da mayamna yamna chauna thagat ba koi gi loaded tawba adugumba club ama leye baby dream team haina asida Messi jisu yaure 2002 2003 gi Messi gi full season se haidi sije Spanish cup ne aduga Copa Catalonia kauba sida mazina top scorer oiba aduga sigi game ani magi game 30 sanabasida mana goal 36 Chande aduga game singju Messi gi team sina loina ma kai Messi se dum music Spain je magi mayum dawna ma dum khan ba hawjare adubu unknown problem ma lapadagi magi mama sina magi machanupa ani sine adi Messi gi mayam ba ani sine machanupi sine puraga Rosario da hangare aduga mapa sina Messi ga laihawna bane haya thamme asigi mama ga maigi machan nupi maigi mayam chakibadagi Messi se yamna homesickness na dana khotna mase amumukam kano da Argentina da pai hai Messi gi progress se hekta aroi bini ko rapid pace da maze launa maigi kano se progress tore maze player of the tournament haina marirak separate international pre-season competition daga phangi maigi teammates jina amuk maigi teammates jina once kaina high ba Messi gi matangda Messi gi performance during the training session maazina moise loinamak destroy tawi hai aise mada ball ja pairaga dribble tawni hai duga player kana tawraga player mari degi sa launa makhongna leraga dribble tawra chakhraga goal eta challisine aduduna moina hai Messi je mi na te maze alien ne na magi makhong da magnet ama yawi alien gi magnet yawi gi ball ko tan tan ne ni kai na mayam na hai Messi na sahi tara truk surakanda magi first team debut tawe November gi date 16 2003 da se je friendly game ni against FC Porto na magi performance is da documentic impressed over sida magi technical staff mayam ke sing sina maze pamaga soon he got promoted Barcelona gi under 19 gi main team da yahon gare sigi under 19 gi main team da yawbadagi masi noma moigi senior player singa selected moigi training ama tawgani khotkani haina masi selection phange asigi Barcelona gi senior player gi sida moigi star player ama yawe Ronaldo di assist Moirela mayamna Ronaldinho haina khangnaba asi siga Messi insna mai hamba training sessions da si Ronaldo sina amtina impress oigere Messi gi mai the way he played Ronaldinho na sigi session je loira changaga magi teammates da hai masigi chahi tara truk suba angang se asi sina numa ingondagi henna phauba player oirakani aina haije noi mark my word haina aduga ngasidagi mase aina aigi inaunupa little brother haina kawbanena sidagi di Ronaldinho gi friendship tagi di Messi jisu open up tawba hore masu comfortable oiba hore adagi tapna ma team sida transition tawre Messi jina game mayam da goal mayam chandana khotana magi club ki maming adagi di club ki glory pora adagi Spain gi club mayam sina ma se yengba hore look out for this young boy asigi nupa se ge tawena moi club mayam sina koi tan ba hore Spanish ki federation sina realize hore Messi ji huzik ma Spain gi citizenship on ba yarani hana aduga mai gi citizenship je ma change tawna ba yam kana hornai haidi fully ma Argentina gi
kano se birth ki certificate se lauthoga citizenship se refuse toraga Spain gi olona adu bu Messi na yadre ko na budi ma dual citizenship pai gi hadi Spain gi citizenship oina su Argentina gi oina su adagi magi first official debut say against Espanyol na hai October ki date 16 2004 da si matamda Messi se sahi 33 sure Messi se dum last minute ki substitute gumada adum la ami magi internet magi sign senior ki debut tawbo khot basida ada me gi date first ko date tangama 2005 sida game no wagi stadium sida moi game ama sanab jani Messi je da sahi trying pan sure almost ma se ada ma je game loram dai sida substitute ona ma lakpa Ronaldinho jina moi je game da sanai ngai sida Ronaldinho jina Messi je mai gi edi ball pass to hom sida chain ba je ure ada Ronaldinho jina ball je pass to hai softly mana pass to ni hai adu bu Messi jina with no pressure kaimbo kainga pressure am ta yaw da vida ball je mana dribble tawraga pura atopa player mayam jade singje loina mak mana nam thoga ball je challe mai gi left makhong oizina ball je challe hai score kan goal challe hai Ronaldinho se matam the biggest star in the world ko makano sta football gi fields da masin harau mandana Messi je mai gi makano sta mathak se thangkat laga pu boy kari boy mana whole football gi pitch ma chele hai crowd sing je hawlaga the loud na kong na adagidi Messi sina magi hero gi mat kano sida soldier thak taka tungaga celebrate o sida magi confidence hengat khare si matung dagidi Messi se no stopping back hado magi goal kano gi chan bagi machine je hena bu phagalaga he kept scoring goals Messi sina Rosario da leiri matamda masagi chahi mapan surak pasida magi best friend se Sizina magi cousin ne hena chahi nipan suba angang nupi macha ama introduce tawe Antonella haina adubu Messi di madi sigi Antonella se ubada adum madegi mana ngau zagreba madi adum ngau zaraga Antonella se adum lum maga leibado Messi se yamna ikai thiganba aduga masina Antonella gi manakta sangba se kari haidoi no khangdaba wa ngang baga ngamdaba mamai mami ka sangang ga hekta sin gi ba rain toba adugu mana Antonella je yengbagi hadi yengning mandana magi saigi mamana badugi mayumdo yam toina visit tawe satang magi mamai machet am tabu yeng phangasona adagi ma je kano di wangang badi ngamjadrabanina chithi ma iraga oina thamami Antonella da hadi staida mana chithi sida one day nang aigi girlfriend oidini aduga ai nang luhongdoine ne ira thamame ade moi gi ani se dum tinare adu moi ani je yes maksu haide no maksu haide adum pamnaraga budi le adu go moi gi friendship se separate awre Messi na Spain da mai gi treatment am song club to chakina ba ade moi ani se dum pau adu haipet koi gi phone daga chithi daga budi phaunarami adu ga nong madi Messi na pau ma phange haidi Antonella gi mai gi best friend do car accident da sire hana Messi sidi ngasai gi mai gi game ga leramado mana na re khole ga haijelaga mani nushiri banina mana Antonella gi manakta magi support toge haina Rosario da pairaga Spain dagi pairaga lai asigi dai gi moi ani gi hanna leramba friendship se rekindle toraga very soon Messi na propose sore adu moi ani si nungsinaraga moi ani gi relationship se mayam dagi lolaga thamme 2006 ta Messi na moi gi Barcelona gi Champion League ta La Liga hai se mana winner ore adugi same chahi da yamna famous phai kano coach sama hanazu famous maze football player mani mai maming se Pep Guardiola kawe mazina team je mazina coach na la pase asi se magi main focus se Messi do na focus taweba adi Messi gi magi smaina technique tawraga game je kamaina win tawni haije aduga magi under magi guidance da Messi sina top scorer of the tournament su tari Messi gi magi shirt ki maning da 10 thabase coach Pep sina pi bani hai ado mana retire tok do bok ma asigi number 10 se adum season ani su hai gi Messi se effectively masna koi gi game gi tactical focal point je oi re ko coach ki magi kana bagi strategy sida gi coach sina moi gi team sing sida technique amata sigi technique se mayam na habita the most beautiful football in the world has ever seen in 50 years hai sigi football gi technique se moina hailo tiki taka na kawe
Messi je dum mathang magi goal tawdana phawdana khotana tore aduga maji na kana koinari khotnari habagi paparazzi mayam news ki mi mayam sina koi tan tan dana tawreba adagi moi kanosiga ento ga mabaini gi photo ga sen hurpoi holiday chalu gi je huran hurala mayam na paparazzi na tanaraga namma ga yarokpa rumor sandorokpa khulakpa mayam sidagi di Messi na khale malot pakana roi haina mana 2009 gi interview amada माजे चाइल्डहुड की मागी स्वीट हार्ट अमगा मा रिलेशनशिप त लैरे खोले मा कमिटेड ओरे खोले ना लाउरे अदगिदी बाय 2010 ददी मयामना मासे वाइडली कनानो नुपी से एंटोनाला कवी खोले दु तवी हन मबानी की फोटो मोयनी कोइरुबगी खोलुबगी अदुगी मयाम अमा हपक्तना खोतना मयामना लोइना खंगनरे कोच पेप की मखादा बार्सिलोना ना अमुक फोबो तौजिबा मोयगी टीम दा अमुक फोबो हिस्ट्री दा ममिंग चंद्रिबा थबा अमा तौरे मोइजिना बार्सिलोना सिना every available trophies moina loina lawbaneba maziki magi technique ki makha Messi ga magi team ga sanabsida 6 trophies in a single year hai 2009 gi season loirapadadi Messi jina magi ahamba Ballon d'Or harba award se phange sige award se best footballer in the world piba award ne same asigi best footballer gi award se 4 times in a row Messi na phange aduduga huzik mazina record holder ne hai kanam buk ma ye sumaina mari rak mai kanoze record holder gi kanoge Ballon d'Or gi award se phangdri hai 2012 ta Barcelona na yauba competition amasung Argentina gi atopa competition me amoi gi Argentina country oina mana represent obase chahi amaduda in 1 year masina 91 goals score taweba Messi na aduda adagidi 91 goals score tawbadagidi Messi sina Greg Muller haina 85 goals lowa male majina 1972 gi matamda chahi madama sina 85 goal lowbagi record thamba janida adu Greg Muller gi record to 2012 ta Messi na thugai Pele na mai prime gi matam bokta la adagidi Maradona bo or even Cristiano Ronaldo bo chahi mada in 12 months 91 goals is chandri hai 2012 asigi magi record ama chanbagi harau bagi matam da su Messi ga Antonella na moi machanupa ama poe haina moina mayamda pau se pire machanupa sina November gi date 2nd 2012 da poe do ga mai maming se Thiago hana kawe Messi se asdagi harau da lore magi madi always a family man ne adana mana magi machanupa gi celebrate obase magi maming se sise tattoo tawe hai aduga angang si kanu sigi angang si mai sanupa sigi handprint se sisna mai gi kafta tattoo tawe hai interview da Messi na dum hai mai machanupa sina the most important thing in his life ne hai mana kwai gi important oiba pot se mai machanupa sina mai gi life se machanupa se leibadagi the way of life mana ni hingamba the way of thinking singje loina mak change tore hoje mai gi priority se kaino in life da mai gi family amasung my family protect obasini na hai Messi gi non-stop goals achievement victories continue adum tawraga laire aduga majisu captain oire then particular oiba game ama laani sigi game se 2015 gi May da sanaba game amani sigi champion league ne semi final against Bayern Munich Messi sna ball se defender quite famous defender Jerome Boateng hai mangondagi lauraga he fake mai jai tiki taka to we hai Jerome jina tanai hai adubu mana Messi siga tanaba sungam ngam da bida ma oi mai makhong da tusinjaraga taraga le hore Messi jina hannabo yengana mana nga sai gi ball je to mai gi sai gi style mai gi dribble to style da puraga goal ama challe mayam se gaps to do Messi na ball je mullaga goal chanba se karamain to we hai da it took 15 seconds 13 steps aduga balls na makhong na ball mangarak touch to bani hai and he scored a goal mayam jing speechless oire adagi Messi na mai gi ani suba machanu pa se September gi date 11 2015 da poe aduga mana mai maming se Matio na kawe Messi di pura family oriented ne adudana magi all masina mai Rosario da mai cousins maya mai mari mata mabu madom sa makura like oi lei basing do loinamak ma in touch oira wari loi sanaraga layeba ma famous oire ma paisa paire ma successful oire haina mana my relatives singda hanna
ꯃꯈꯥ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯋꯤ ꯏꯚꯟ ꯔꯣꯖꯥꯔꯤꯑꯣꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯗꯁꯨ ꯃꯦꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯩꯀꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯜꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯥꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯏꯟ ꯍꯤꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟꯇꯣꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇꯣꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯑꯦꯟꯇꯣꯅ ꯌꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯦꯟꯇꯣꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯄꯤꯌꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯀ ꯄꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯋꯤꯅꯤꯡ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯛꯁꯦꯁꯀꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯔꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯗꯣꯅꯥꯗꯧꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯥꯗꯣꯅꯥꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯄꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯣꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯦꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗ ꯅꯝꯕꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯨ ꯔꯨꯃꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯄꯣꯕꯁꯦ ꯄꯣꯃꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯕꯁꯦ 2014ꯗ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯄꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ 2016 ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯁꯤꯅ ꯆꯤꯂꯦꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯦꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯁꯨꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ Messi was the first one to kick the ball for Argentina. Mana Argentina gi ball ahamba kaugani. Ma se sigumba penalty gi ball se magi career the thousands mayam ma kick tawre ko. And he hardly miss tawba se yam rare oigare. Adubu magi country gi Copa America gi cup sana basida in front of 80,000 people go. Messi na ball se kaubada miss tawre ba. Goal zigi sida cross over tawraga chatkre. Argentina lost. Adugi namito Messi na kaim tawdabida mana game zigi mayayda napiduda phamdaraga o khongai kappe. Locker room da Messi sina decide tawe maigi team maya maigi coach singda mana softly mana hai. Maigi national ki team ze ma sanaroi international team ze sanaroi habdi Argentina gi represent tawraroi mana phatna yam di honajabani adubu major team magi major gi game yam mari mara posalakpa haibase ma mina zumona thazararoi as a captain of Argentina ana ai tawba yaba tawre ai ngamdre aduna ai Argentina dagi retire tawrani an hai Messi je du matamda chahi 18 suda ngaire sigi laukthopasida Argentina gi mi singjena hekta pakhatana everybody panicked anambasu Messi jina hari je mangonda Maradona ga compare tawba expect tawba mazu Messi daw mazu Maradona daw na tawba asisna mangonda amna immense pressure period na ma sana bangamdre masan haije Messi na Argentina dagi to a khole ma national sana roi kholaroi na haibasida moi Argentina gi president na matam da mangonda press taga phone tawraga kano Messi da beg taweba nangi decision do amta reconsider tawbiu kholo haina dagi di national TV daga angang nupa macha amna ga o khongai kaptana khotana Messi nang lao kholo nangona thajai kholi na adagi di legendary moi mapam dogi star haigi matam amagi star player Diego Maradona sinaga mayama mangdaga thoga mangonda request oba adumaina tawgono khotkano we believe in you and in the newspaper mayam every newspaper Argentina gi phangba newspaper gi front page sing sida word amakhak ieba come back kana tawraga ire mayam gi pressure dagi di Messi jisu paledana hapta taruki matungda mana magi decision do reverse tawre Messi na hai mana hala ise magi country bu nungsibagi Argentina bu nungsibagi amsung Argentina gi mi mayam na praja mayam na request tawba nungsiba tharapadainena adubu asum amuk mana Argentina gi da mung yaure haina tawragasu games adum hanjan na adum poraga lay Messi gi eclipse do adugi type se matam je oi laireba ma se ka dawdoino gyan am tadre sidagi di ma paw nungai ba ma phange
Antonola se pregnant oire haibagi my third child ama expect tawdore hana maze mo khangapadagi it was like a relief my ngasai dark cloud mem dagi relief phangmaga chamanare ba Messi se adai man haire my third kid chola adongni na mabani luhonga se na aduna June gi 2017 da mabani se luhongani hana announce sore aduga June gi de 30 2017 da lavish party all high profile me ma'am kaudana kotana moigi hometown Rosario da luhonge adu very soon 2018 gi March da machanupa ahum suba ma phange moina mai maming se Cairo na kowe Argentina gi last World Cup se Maradona na captain oiba matam da porakhibani 1986 da sigi matung dagi di pura sigi kanogi moigi major trophy gi drought lai gare ba kano se Argentina se World Cup ki kai ki Copa America kai kai se pak phangi dare weak player haido khaga oibagi tap ta tawre aduga November gi date 25 2020 da the court of Argentine football Maradona sire haibagi pau lae Maradona se adu matam da chahi 60 years old subane ma sibai da makada whole of Argentina se numit humni gi nungai taba phongdokpodo Maradona sira matung da di mayam singsina Argentina gi team sita change ama uyeba as if famous idol amagi magi shadow ama lift toki bai type da mayam na hamba hek moina game ama sanar zu kola zu Maradona ama taw Maradona taw haina adugi Maradona na sana bagi adugi technique rom da lona chakhiba oi tawba moi Argentina gi team je adu Maradona na legi da matam da they are ashamed to admit but ma sigi matung da moi dagi weight ama loina lift tawraga they can be themselves even Messi na I can be myself aduga aigi style da play tawba yare khole haina adu maina khanbagi type da but none of them admit ko mayam na public da moi admit tawde adubu mayam na amasung mai gi family da gi relatives gi tholapa wa haina ne Maradona sir matung da Argentina gi team gi moi gi performance improve tawre hai 2021 gi July da Argentina sina Copa America gi final yawbangame aduga sigi final sigi mafam held tawriba country sina Brazil ne aduga final gi opponent sisu Brazil itself adu Argentina na goal ama chalaga 0-1 da ka ki goal sina Angel Di Maria na chanbane major league mayam gi trophy phangdaba koi trophy gi koi kano lekang tha thoma ba haitare ne adugumba trophy drought se Messi na kokhan gareba asigi kabasda Messi moi team jingje loina moi gi khuru kollaga moi gi onjenaraga kappe hai adugi same year da Messi gi worst day in his career haido lae August ki date 8 2021 da Messi is in a press conference ama kawe Messi is 34 years old at that time maje Barcelona ga chahi 21 smuk lairamni ko adu man haise hujik ma Barcelona da goodbye haiba tare hai 2020 dagi Barcelona se moi kano dagi pandemic dagi financially loina collapse tawduna moi se debt ta laigre they could no longer pay Messi gi fees documentic yam gre ma star player ne ma ngam dare Messi sina mana hai mas club mai si club se yamna nungsi bagi mana magi pay cut to 50% pay cut toge aduga magi sigi seida adum Spanish ki club sida legen adu bunga sai Spanish ki club kan mogi Spanish ki league ki director sing mayam sina refuse soreba even though magi 50% pay cut lauraga su paisa se documentic yameba and they don't have the money when I say Messi da paisa do piningai laitre na hairaga moina I say Messi do we have to let you go Hoi, Messi do matam da chahi yam eko football gi player amana 34 plus ka Europe haibse dum mayam na ahan oina khanaba matam ne so maybe they think or literally moina habda moi Barcelona se pisa sungai laitra ba haiba ma Messi na yam thawai nungai tana adugi press conference da wa ngang babong ngamde makhot na nik ga mana kappe mai gi nupi naga tissue paper ga pi hai na kandagi mana Barcelona gi Spain da 13 years old aman oina lakhi chahi 32 suriba nupa macha ma oina nuti mai gi maphai ganda injection kaptana hida kaptana aduga now maje Barcelona je 34 years nupa ma oina mana chatpatari hai 2 days matung da di the League 1 club Paris Saint-Germain haiba si club sina maje sign tawraga ma Paris ta move tawre Messi na number 30 se si je mai gi squad number ne haina mana choose tawi asigi number 30 se mana Barcelona gi ahamba debut tawu matam da
ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯐ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯕꯥꯔꯁꯦꯂꯣꯅꯥꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤ ꯀꯦꯞ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯀꯣ ꯀꯦꯞ ꯋꯤꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2022-2023ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯦꯁꯤꯁꯤꯅ 21 ꯒꯣꯜꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ 21 ꯒꯣꯜꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯃꯤꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯑꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯒꯣꯜꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ SPG ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯁꯦꯟ ꯖꯔꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯤग 1ꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯖꯟꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ PSGꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯍꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯇꯦꯗ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯁꯦꯟ ꯖꯔꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯁꯦꯟ ꯖꯔꯃꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒ 2022ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯁꯦ ꯀꯇꯥꯔꯗ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞ ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 35 years old ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯧꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯀꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯃ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯄꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯒꯣꯜ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯕ 2022ꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯦ ꯂꯣꯁ ꯇꯨ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯦꯕꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯤꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯦꯕꯤꯌꯥꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯕꯗ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯦꯝ ꯄꯣꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯗꯦꯠ 18 2022ꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜड ꯀꯞꯀꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯏꯁ ꯑ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜड ꯀꯞ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯂꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯀꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯝꯕꯥꯄꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯦꯁꯤꯁꯦ ꯃꯝꯕꯥꯄꯦꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆꯁꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯁ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯚꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯗ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯅ 4-2ꯗ ꯀꯥꯏ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯅ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ 2 ꯃꯦꯁꯤꯁꯤꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯈꯨꯗ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯀꯞꯄꯦ ꯃꯥꯅ once again ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ for the third time the world cup ꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯦ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯒꯧꯕꯤꯅ ꯅꯣꯡ ꯉꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯉꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯐꯤꯜꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯗꯅ ꯂꯛꯅꯕꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯜड ꯀꯞꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯦ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯆꯨꯞꯄꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯣꯜꯂꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯔꯣꯖꯥꯔꯤꯌꯣꯁꯦ for the past few years ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯕꯥꯏ 2020ꯗꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯅ ꯑꯣꯚꯔꯇꯨꯛ ꯇꯧꯈꯔꯦ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯃꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯨꯚꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯃꯤꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯒꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯄꯨꯡꯍꯥꯠꯇ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯑꯁꯤꯕꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯁꯤꯔ ꯇꯥꯕꯗꯧꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯅ ꯋꯥꯔꯜड ꯀꯞ ꯋꯤꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯊꯥ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯗꯦꯠ 2 2023ꯗ ꯒꯟꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯠ ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯦꯟꯇꯣꯅꯦꯂꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯁꯨꯄꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯔꯣꯖꯥꯔꯤꯌꯣꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ 14 ꯁꯣꯠꯁꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:10 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯇꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟ ꯔꯤꯇꯟꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯏꯔꯒ ꯀꯕꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯏꯔ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯦꯁꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯌꯨ ꯖꯦꯐꯀꯤꯟ ꯏꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑꯦ ꯗ꯭ꯔഗ് ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯔ ꯁꯣ ꯍꯤ ꯋꯨꯟ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩ ꯖꯦꯐꯀꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ
mana nang kaisu protect tawroi hai Jeffkin se Rosario gi mayor oira male Pablo Jeffkin haina asigi moigi attack sida kanambuk ti sokte kaino da matamdo ahing nung yai ni kano su supermarket su thong non banina Messi sina madi World Cup se mayum da magi home country da pora abani haina mana haraudana leiraga magi hek pokpa mafam da gi threatening message tharakpada Messi gi thamoi se chama thokna kai gi mana public da kaimbo respond tok de kaimbo haide adugi matung mana Rosario da mana long time magi mayum ma pokwa mayum do mana sena da na khotana adu da business mayam ta hondana khotana lebine adubu mana amuk hana phana kuina ma Rosario da chatkhide ma macha mai nupi kan ambu pugide mayam na Rosario da leiba moigi mayum haidare ne moigi birthplace mayum makai sing do yo tho noi ka su lei nei lakpa ngamaroi kholaroi na haimne du Messi na haise mana kai gumba Rosario gi moigi mapokpham gi mafam do yo thokragadi connection da loina mak severe tograni magi connection ama magi hayai mapa mapu do adu da poi haibadu manga ni na haibagi ki bagi mana mafam do yoro yade mana mi kanam sula hende caretaker na mu chalaga yum do singtokpa poi duga yum do gi take care to banatana July ki date 15 2023 da Major League Soccer MLS clubs na announce awe moina Messi sign tawre hana sise US ki country kanoni ko US ki club amane it was a very surprising for everyone ko yamna surprising way kai gino da mayam ma ga sagi Messi na sanarui ba club sing ga hire US se ko gi least excited in kano haitare ne moi gi football ado US di football se soccer hai adona moina smaina inter Miami gi USA gi side da football se sign tawre hai basida mayam na assume tawri sina oh maybe mado masado ahan oisala banina chahi do 35 36 yausale adana US ki clubs di below his level ne mai do aram da sanaraga retire tawdo rangani haina but they will all proven wrong moina khalising loi lale Messi na hek hojiki Miami gi moigi MLS cup se yawbaga aduga masna league sigi most valuable player award phange ba season ani twice in a row masna su ahamba player ne haya sumaina moigi kano se league moi most valuable player gi league phangi se anira hanjan phangbase mazu asigi daija MLS ki dagi golden boot su phange adagi the league top scorer su aduga mana pura season du magi 29 goals lawi aduga 19 assists tawi mayam goal lawgi by 2026 Messi hojik sahi kunthraga mapan sure maase hojik top of the chart ta leiri aduga maase ju jum sahi yaminge so more and more famous oi bahore and then March ki 18 2026 ta Messi gi long dream become a reality maasina koina ngaijarappa record ama masu hold to ga phangjare sigi record se nupa ama khangna pairaga leibani ko nupa se manga yam toina mayamna rivalry gi compare to ba magi rival ni aduni haiba Cristiano Ronaldo na paiba record ni record se kaino haiba da 900 goal reach to baje adubu Messi na Ronaldo na hek phangba tha 35 gi matungda masu sigi record se phange March ke date 18 2026 ta Messi ke Ronaldo ga se mayama mangda they have never fought physically mayama mangda physically phuna bju yaw de adubu moina football gi field da feisty oiba adegi di athletic ki rivalry moi gi soccer gi pitch ta tawna ba khotba budi adum for over the 15 years adum ui aduna mayamna khali je moi ani je rival ni khana bani sini aduga off field di moi ani se adum mutual respect to wi duga sportsmanship su udle habedi kaimbo game loi ga di loi game manung da tawna bai wani moi asuga player ani na su hanjan na interview da hiram ni moi ani makki da karimo nungai na da balaite mabai ni enemy su na te personal kanu problems uma leite mayamna adumai na sandupi ga no khoi ni rival na te haina hanjan na dum hai 2026 ki FIFA gi World Cup hawdore asigi World Cup se USA Canada Mexico na host tobane Messi je and hari jegma almost 40 suram ni ko ma chahi yame ma ain hai je football da di chahi ni phu sana le bai se yamna kanoni ko yamna kallabane even Ronaldo ju Messi de halini adu moi se dum chahi yame hai tare ne kanogi Messi gi spirit for football se di dum man he angang wari ngai dei pam padong na dum pam le do mana amuka hanna kanosigi World Cup ki trophy se puninge ba they wanted to be the first country to bring the cup back to back haidi amu phauba country mana back to back World Cup se pudri ba male FIFA gi World Cup se adu mana oheninge adana mana history ma oiraga
Argentina asigi hamba oina record thamningbado aduga asina maigi taruk suba World Cup ni hai Messi je sidaida he had nothing left to prove ko mana mayamda proof tawningai daka tadre majana just maigi country damakada sana baneba haidi mana sanaraga country gi amu porakpa hai Messi je sidaida fazana sanai ma asigi kano se ko 2026 ki World Cup se adegi masu one of the top goal scorer or me second to Mbappe with 8 goals adegi di final se moi na Spain ga sanai ani mak yam fazan sanai yam nuai ba game ni last minute ta Argentina na game se pogi Messi yam kappe ma kai gino da he knows that ma asi matung dagi ma sana ba ngam dong mandre sahi mari matung sana ba ise he will be very old ma officially announce it aude ma do mayam na mana ingiti pirame ma international gi soccer dagi ma se kano tawrani haina retirement tawrani haina Messi je hojik Miami amazung Rosario ma je hojik irang phara matung da Rosario da mo halaga my club nung korpa adu ke tawdana angang mayam samgatli hojik se ma between Miami ga USA ga Rosario gi marakta traveling for back and forth tawraga lay aduga ma hojik ki MLS ki moigi upcoming league lak male adugi kana training tawri mayam ai wari je site loi sanjarage mayam na igi wari se nungar ga di like to view share to view subscribe to view I know wari sida mayam gi pen da ba nungai ta ba amasung date nu masoi gi ba yauraga di mayam na dum engon correction to biro mathangi wari do mo thengnar si ko